بله تماشاوان انهجاج بوگو ام بهتر درباره وی اپراسیون ده آگاهی ناس بکن و بورا بهار و بکن نها ج کامپا هولی لوی درین و چگهانا ما لیلاو علی لگل ما آماده بره لیلاو دمات باش به شخوا وگوتی زانین ده دانه وی سبه ده هزن اولکاری هندرین بداخویانیه که دست بکرنا اپراسیونا انجقونا غاسیمین اپراسیونا مرووی و اولهی راگهاندن اف اپراسیون دروژه که مین ده چاوا بریوه چه کرم بک بله زوزان دماتا و تواهی تماشاوان روز آواتی ویژه خوش به زوزان ها عمل کامپا هولینا و سبه هزن اولکاریا هندرین به داخویانی که چاپمنیه راگهاند کو وان قناخا سیمین اپراسیون مروی و اولکاری لکامپا هولی دانا دست بکرن شخوا ده و اپراسیونی ده هزن سوریا دموکراتیک قصده هزن یکینه پاراستنا جن یپجه هر وها به پشتوانیا کوالسیونا ناونتوی او قونخا سیمین اپراسیون مروی و اولکاری هاتیل دارخستن جه ساعتين سبه و حيانها شخوا اپراسیون اولکاری مروفی اولکاری لکامپه بردام دکد دج سبه و حيانها نوا کامپه ده هزن اولکاریا هندرین ده پیواجویا لگرین ده ماین گرتن کود نوا کامپه ده هاتبون و شارتن شخوا و یکیجی بیر بخم ده پشتی کو اپراسیون هاتا دست پیکرین کی با روزنامه‌وانان ام بجنی روناهی تیوی نوچگان وان سلیمان طویل کو اپراسیون دو شوپاند زاروکین داعشین کل کامپه دمینن به کافران به امورین توج ایریشی ویکرین شخوانها حتی وان کلیانجی اپراسیون بردام دکم دخوازن زیادتر هرگلین و اپراسیونی ناس بکن به مرای برپرسی نافن دراغاندنی یا یکینه پاراستنا گلیه پگی سیامند علی بله برسیامند دما تخوش به متخوازن ناس بکن دست بکی ارمان جاوه جقونا خاصیمین اپراسیونا مروی و اولکاریه چیه؟ ما هالبته زاين کو خطريات داعش تدمن داويده غير جاكي بيربلند بتهبت بشتي وايريشن دولة ترك اداغير كار سر هرمي هدف قرتنا بنصازي هدف قرتنا هزيمه الملك دي ايريشن جول دير زير تشبون جهلا هناك او تشتين غريداير جيما شاميفا دوي دما يغو اف ريجيا ايريش على السر هرم باكرور جلاتي سوري زياده بوك فرصتك كي غوتشتين داعش بتهبت ان وشارتي قلوف تفقر اواز ده تربي حولداني واغو جارك دي خوشنوفا افابكن انج عمليات التجنيد انج ايريشن خو اماده كارير وهناك حاضر بكن هر هيا الملك يجي دجن هر داعش خطره يك جي هاري خطر اف كامبا هولي قلنا املي ساكنينه قد فرد زيدي تشل حزار كس مال باطن داعشي هيا اوجد بي زمينه وقاعده كي برمزن جبوي شتين داعشي قوش في دري سود بجريجو بتهبت افزارو كنجو نفشي جو نو درد كفي واسر ايديولوجيا داعشي راكي وبتهبت السردستي فاشنايا في دما بوهري ده اوجي فرصه بودندري في كامبيدا جو دفردجي هناك حاضرتي بكن شخوا تدمن بوهري ده هناك ايريشن وانا بون تشيل سر سازين خدمت گزاري بين تشيل سر سازين اداري بين تشيل سر سازين باراستن بين ديار جو دفردا ايدي داعش براحات ايدي حركات بكي افد بي خطريك هم للسر سازين قول فر خبات ديكن هم جي للسر لشتجين قول فر جبر قول نهر كس لفيدري داعشة سر في اساسي ما بريارة بردوام كرنا قونغا سيمين بينغافا انجي حملة او لهي امروفي مكر شو خد روجاي كده مش بش مهاجرات انجي بش اجانب قوتي ناس كرن قوتي ده زيدي تشلو بين جنسية دنياي تده هنا زيدي 6000 هجماري وايا تكيلين دسبيك ده تشتي جوهري هاتا ديار كرن تونديا برسفا وانا كي يعني ديار جو ايدي ميجين وازارو كميجين واجنا هنجي بفكرة بايديولوجيا داعش في جريدايا واجنا هاد رابوري داني سر زمان يعني برينداركي تشابامانيه هبو بري ساعتك جنهاجي هاولدان جو هناك جن حكوم بكن ايريشي هزن باراستن بكن حتى هناك كوناجي بشوطين افد كيلين دا سبيكت ديار تبي جو افدر تشخص جهايا رجاء خطريه تشخص بلندبو هفال سیامان چه جداهیا و اپراسیونی جو اپراسیونا
قوناخ دویمین هبو نه قوناغن چوی خاصن بيجن بدمي خود ريج بونجي اوبراسيوني ل تشتي مفاجئ دبي حمله ده قد ساعات دس بي كده ماين هات نديتن اف ماين اشارته كي پر خطر ويدمي اما ده كارين جدي هبونج بو ايريش يعني اف ماين بو تشات يداين هلبت يا بخن سازيه كي مدني ده خدمت گزاري ده انجي يعني هر هدف كاي حتى قبتها قينن وما يجي ماينن بهجمار بون يعني بنها من هاي مكارن هجماري بيجن حتى قوهين هزيما لكلنا وادكن بحجم خوجي برمازن بون اف خطريه كي برمازن بون اول سیمان تجی گوت کو ویس به زاروکین داعشی ایریشی روزنامه‌وانی کی کرن ام دکارن مثلا ام چاو بیجن ج قوناخا دویمین و حتی وی قوناخ اف زاروکین داعشی چاو کاریبون کریار کی وسا تندرو لدجی مثلا روزنامه‌وان کسیم کل بداره نشان بدن نهال بتقرك امنا كيف قرن باش يعني خمساريا هز الناف نتوي خمساريا جفاكا ناف نتوي حكومات ويناك نشار سر كرنا دوسين ضحشي لسر عرضه بكرور وشلاتي السوري هلبت وزمينك يوصاجي افابك يعني 2019 2020 يعني ويدمي داعش لفو تبقراوي بركين بو ليش برقو خمساريك هيا امد بينن قو داعش جارك دي خو زنديدك او تبي فرصتك جواره او شد هندروي كامبات دبي او شد هندروي زندان دبي او شد ريا شانين داعش انفشار دبي دي سجي ادفرت دوباركم فرصتها هري مازن او يرشن داكر كريا يقول سر حرمتين كرن بله قال لك سباس بريز سيامن سباس خوش بله سوزان شخوا اپراسیونا او مروفی و اولکاریین ها لنوا کامپا هولی بردوام دکاج في سبه و حیانها هزن اولکاریا هندرین به قصده و بیاپجه و هروها به پشتوانی هزن کوالشنیا ناونتوی نوا کامپی لگرین دکن شخوا زوزان هر کو دولت ترک آداگر کر ایریشی باکور رجلات سوریه دکه لکامپا هولی کو خطرترین کامپ دی جهانی دیا چه مالبتن داعشی کو لوی کامپی بجه بونه لفو تفگر خوا زیده دکن هول ددن کو هموقتی ایریشین دولت ترک آداگر کر این دیجی باکور رجلات سوری اوجی خاجنو و زندی بکن جو خوا دوان دمن داویدا کو ایریشین دولت ترک لديجي هاري من وازيدا ببون مالبتن داعشين كل في داري دمينن دي صهول دابون كو كاتبو ناف تفجري دخواستن دي صخوازن دي بكن هن اكون شوطان دابون كريارن تند لديجي نستجهن كل في داري دمينن نيشان دابون زوزان شخوا اوبراسيونا دويمين کو لدی سال کامپا هولی هاتبول دار خستن سال 2022 دوان دابو دوی اوپراسیونی دجی پشتی کو زیدتری بیسترو جان دوام کره 226 کس هاتن گرتن جوان جی 36 جنبون کو کریارن کشتنه لوی کامپی کربون هر وها 25 تونل او خندق هاتن هاتن جناف برین شخوا چکن ناوین و سویک جی هاتمون دست کردن دوی قوناخه دجی یکینه پاراستنا جنی یپجه جه خود اپراسیون دا گرته بو ده جنین ایزیدی ین کو لوی داره هاتبون گرتن او رزگار کرن و دستی مالبتن وان کرن چار جنین کو کلبچه کری بون ده کامپی ده راستی اشکنجه هاتبون او جی رزگار کرن بله زوزان اپراسیونا مروفی اولاکاری یا قوناخه سیامین بردوام ده که امه کلیب کلی و اپراسیونی بشوپینن جوا او تماشاواران راگهینن بله لیلا وزدخوازم و پرسیجی بکم کو گلو تدمک دستنی شانکری جبو و اپراسیونی هیانا یعنی چند روزان گلو بردوام بکه براستی زوزان حیانها تروجه کی کو امبیژن یعنی وی اپراسیون حیا روجه کی مثلا هفتیه که انگو بیست روزن اف نهاتیه عیارگن حتی کو اف کریارن تندرو لوی کامپی بردوام دکن حتی کو هولدانین مالبتن چته مالبتن داعشی کل وی داره هولدان خوجنو و زندی بکن او هولدان هبن هلبت وی هزن سوریه دموکراتیک قصده هزن اولکاری هندرین به یپجی و کوراسیون ناو نتویره و ویاکی ریل بر ویاکی بگیرن و اپراسیونی دا بردوام بن. بله گلک سپاس جبوتا نوچکهانا ما لیلاو علی تجی کامپا هولی لگل ما آماده بو و تا آگاهی داوی و روشا داوی اپراسیونی تب مرا بخار وکره.